จะไปole tun tum chu arwala application pani khoi dan kan soi don ani he tiang hi Xiaomi phone ato na oma Xiaomi phone ati dan na se lautan kan se masato na ni heta asir bottom mi kha pathum thai phai om tha khain metanga split screen ti hi hetang chuan application in du kha in long press anga youtube phi ta se khan file manager pho only ta sen tin nan ti khan in na yang ti khan arwal hena khoi the vek ani ole tuna chuan Xiaomi phone mang mo te tan kan sei ve thun don ni ole play store ai lu tanga hei hi all social media in one double screen ti hin download tang download to chuan in open anga back lo anga double one screen ti hin phetang chuan indu application khan hong do arolin khoi du ha ni do in ti don ni Facebook hin da se achungon da don chuan in top pin phetanga an hnuain da don chuan in bottom in phetang achunga kan danga chuan Google le hin gan in don ta ni Google hi kan phet lenga bottom hi kan phet le ni hele ole ka channel him lo subscribe pula mino share sak ve don nia kalome